هالبجارتري ده اللي بنده 6 مليون کس ترکیه بچ سر صندوقان و دنگی خو بکاربینه لی کسی کو دنگی خو بکار نینه نبچ سر صندوقان و ما به خوی هالبجارتنی بکار نینه لگوری زاگورین ترکیه بجزایان بین جزا کرن ده سالیم بوری ده 20 لیره بو اف جزا 22 لیره بو در بجارتن 2023 ده جی 300 لیره بو لی دوی هالبجارتن ده کسی کو دنگی خو بکار نینه با خود بکه آنگو نچ سر صندوقان ما به خو بجارتنی بکار نینه چی قاسی به جزا کرن هجنه دیاره و لجنه هالبجارتنی یا بلند بريارا بيكي بدكو كي تقاسي بجزا كرن هر حتى نها زاغون تركي ده بيكي كو وان كسام بجزا كرن لي حتى نها كسكو جزا كرتيه سليدنا سوچ كريه و بما في خو بكارانيه تنه لتركي انغول كسكو جزا هاتيه برين واشكر كريه حتى نها لتركي تنه لي انكار ببيجنكو كسكو نج سر صندوقان زاغون ده تجزا كرن